afidie eba Ojaba TV so se bebia afidie eda afidie kese a Dr. Ojaba TV so wo so afidie na ho ye na nim se ye beka Awurade mani ye na atro 2 days prophetic conference na ya nanso na efi se me ne emmo aba na ebaye no ebe nhira ene fa hodie ene bae ema nyame mba ne nsakai na nhira no emfi obiawo amba so wonim se ene asafofo no omadoso ene nti ye hu sofo papa na nhira ne fa hodie ene ye die na ebaye no efa na kwa Dr. Ojaba ho se ni bo odi no oyema show oye oja ono ena hira ene fa hodie no efa no ho ebaye no ene nti ye nsem ye nkasa bebree be pese ni no no ye bora asori dem ho na ye hwe awonwa dwuma ensentwani a ekoso ewo sunyane abonten so ani ewo sunyane culture center ena yedina eha ena nyame ena makoa so ede fa hodie ene enimonyam hye ebaye enti ya ede dwumade ebebremu me did nana afia boahema junior me nya ne sede nana afia boahema senior ye kwa asori dem ho akohwe nyoma ekoso ewo hono ye wiya ne ne omo anyame ekasa ne ho no ye ne omo atwetwe enkomo baako mienu ne minsa yakramo What to be cannot be. One hour there, hey, 1 hour there, nowadays, hallelujah. 1 hour there, nowadays, what is happening to say, what to be cannot be. 1 hour there, nowadays. Pejansa. Obi wo yemu ufri ha ekonya accident Saturday anopa Saturday anopa akoya fa so ba ya no minim te se de obi kwa yi pejansa kwaso ye bompa ye Pejansa. Satan ye criminal say wo betime dia fa different way bia Yes. so wo pese wo nya wo nko ade a me huru accident repeat it 4 times ni. But ye mo hompa ye pejansa kwasoro ka se wo yesu di wo yesu di ade bia ye mojasem ade bia ye mojasem accident bia me ne masefo ye yi ye tirifra come fire wo yesu urade say Jesus wo be sodi etia watamfo said ye be ya de omo hihye no enya atwuma amen enya atwuma power jawari na chiride iba cheyo what yana cheyo but who say wo ba wade bi umpa ye forget it enu ti mi hunu mi nua bai say wo abusuafo mfimfin hwade we say china ho ma kofi chire we china ho ma madok mpacho ye no kre kodwo yabo a mpacho we say china ho ma amaforiwa mpacho ye no kre we say china ho ma dina mpacho ye no we say china ho so ma dora mpacho ye no dora ana afei mi hunu sa sister ne ka ho but on shrine Mate Presla mpacho ye mia Prese Jaba mpacho ye mia Jaba Presla mpacho ye anka wu anka menka where your private matter anka menka no correct me hunu te said your confusion si e wo ne ga bintam wo yire ti amame e fa no normal e mema ne fa wa ha sa no correct e mema ne fa wa ha sa no mo we say mensa so wo ba panyi diem wo ba panyi diem ni Rebecca Mikuta Rebecca passport me mpacho ye Rebecca ofosu hima boache Abrano wo no 24th November 2014
Name ma eha eyesunyame enne ene bi 2 days prophetic conference na ehyanse enne ene bi kan na ebra onyankopon nam na kwa so Dr. Ojaba a ode ni eye adwuma ewa asori demon ye maame ene bi kan efren na enne no ebre adwonenti ase so ebra yen say me maame ntwe maame na me no entwetwe enkomo maame asundue enkan me ba so na ho te say ba so me ho ka ye be na me ase ebra onyankopon nam na kwa so Dr. Ojaba a ode ni eye anwo adwuma no ya papa eba eka say live so when na the last number the 28 me pa sure eyewa mpa sure Sala we say so. One and the number ended 28. Live so. Go. Why? One and the number ended 28. One year sensitive for you. Who are some other was some go? One and the number ended 28. Power. Amen. When you come to the house of God, be sensitive. Ebra oka say last number the 28 ebe na yakopon nam so okeka chewa mpa sure me da say Ebra oka say me number ended 28 no. I'm sorry call you no. Your bompa ye kakra oka sure. Oh, Jesus. Oh yeah, yeah, yeah. There were not in the media. Na peja answer. Oh yeah, yeah, yeah. Hey, on you and a job. Oka sure me say me na ye frame me obo Angelet na say ye me. okay Apande kutia Angelet one no Mati Angelet mama apam na akutia uninti na ema wuntimi nkon kan sa dia wo hwehwe No so she 80 years back akwa bi ye boa na me say me papa o say me na na bi obi ko che na dia ya apam edi ye boa na busu ye che ni nti na ma ye boa no kwara abofom no kre. Amen. Amen. In the realms of the spirit, me who to say sister. Eradete me won koma ko pie omabusua kasie mu. My God. Now about 82 years ago, ana oba panyi bi ko ya no kokko che we say ne nana ade na okoche we nana ade no. What is up the chronic shim and Nimunyamua? Ekuta we say mo. And I fay what told somebody be D one with cheat, say and say woman. Now, rather Cassacham say, and one and nam so, a man. Ne papa ya boa, what she has see. Nama ya boa, she has see, ama ya boa, wayamobo. Na sasa sana ma ya boa na meka na sa ne shias wo papa na Me pa try. e ma ne shias ya no sasa sana da ho di ne machi Ne maso no amate baby e wo se wo hyen no ntimi ye de akai no yinkofo numbi ba ho ebubo mu di omu na ye mabusuafo bama gina ha ma me ya de bi wote osofo gina ne nche ma me ya de mommy also bra begina wa begina mama also bra begina ho bra begina ho Jesus. mommy also bra beka ho ka say Jesus share sister yentia mi yi nkofo yi egina ho yo ho The great manhuno ade bi wo so nsom mu Jesus. Everybody person of family so now Oh my God. what share me how many times mpacho nene dikan and then the kind to share me baby ada Facebook Twitter Instagram bon sem person share ho that's any kind of stuff and what me hunu me nua bai say wo abusuafo mfimfin hwade we say kina wo ma kofi kire we kina wo ma madok mpacho e no kre kwadwa yaboa mpacho we say kina wo ma amaforiwa mpacho e no kre we say kina wo ma dina mpacho e no we say kina wo so ma dora mpacho and afei me hunu sa sister ne ka ho but on shrine and also and dia reho Jesus. na urade ka kire me say me mfra no na yentwa sa pam tete apampi kutia sister no Michael.
Mimi odi machidi nkra yede ebam obisa mi se mini nsia ne da ene na ye face da na yede no hu oka wiye no oka che mi se me set ayira ye no kre na me be nya band adwuma bi ampa mi wiye service GN for ye recruitment na me ye ni na edu interview na ye me pake me set na me dey be ko no afi me hwehwe me fie ro bia ozine ye ni set wo wiye ye pe ene ye wiya certificate enti me no kasa sesi a certificate ayira nti die nyame enam prof na me nto wa no me te say wa sign bomb monikers ni KUS so na cho o kana no prof ebo say me ko monikers aba ho na me ko o si mi wie ye me ko KUS ho no so na mi wie why na ko monikers eya wo a enti wo ko monikers e ho na omo sha ase tete no Oh my God. but omo frustrate wa na do be pie KUS no say nto wa no me te say wa sign kasa hwi asembia no so obibo nipa no yi omo ba ye obibo omudin amafo e bi repie okay amafo ane ye me nana emiaba aminim so ye police ti prof bisa say Hilda ono ana prof di na de Hilda ni kunu so Abraham Japan obonidin ono so ye police ni sa ofri sahwi prof ka say wo bi da ne so me kan amafori wa bi asamana wo beti mi afre na mame o wone we need number okay me ba hwehwe ama okay tie mame fa message ne ma na fa komana eya busan se hwan ya fra ne Hilda hwan ya eyo no na prof di ne Hilda amafori wa Hilda kanchira ne say won kanchira be me bia wo yesahwini say sahwifo awonhommone say omo beto ne tuo mi hunu te sadie ofori wa wo hye police atade wo ye police ni okay I think somebody and somebody will find by amafori wa sam na meka no ofori wa meka so ofori wa ye police ni sha me say kanchire wo ofori wa say wo bedi kuna na be ma na mi hu no wo mi hu se wo ofori wa no mo ka ne ho no wo koja mo koja na yie mo koye yie no wo se reside sha buso ofori wa so ni mo bi afra na Abraham jampon wo se jam ni kunu no so wo ye police ni me kuna police for me ensa and omanya accident but Abraham jampon ne kwa na wuye wo kwa ka tira Abraham say me say one check it date 31st March one check it say aye date bi aye important mana o ma fisi ni wo asama mi ka besi nasia te say mame me kasa me ma waka de me Nyankopon nam na kwa so ye ya ade ba chi ne ba je me hunu be ma bi gina wachi o se afra ne dankwa Mpacho mi kunu. Wukunu no. Eni o man ko yie mamo. Eti o mu wi a wo certificate said ye be ya wo kwan ti me because me hunu assistant san ka bank kwan e bia man but ye shatter with dreams. Enti o mu hunu so akwa ye bank adwuma say wo wo ba ye bank adwuma me ahwe. But who nim say certificate na nyira e wo wo dem. Power. Enko ba bia. Kasa fire. Fire. And then Nyankopon nam na kwa so wakasa wama wo adwuni so uti nisuo pa obi a wa so be meti nisuo age yensem na yentimi engina ano because no conscious na ba na ano wodin and then na me eya adwuma na me ma ne nsa so ewo sunya na ise enti me pasa wo hwe kamera mu na woka cha be fe tu be fe wo na mpempia ma fo se ya azan eya dru eya tro wo ba wo ma okupa bi mpacho de mpacho ye tro wudin bi ene ma esisi ye mu obi bisa ye mpacho sa me ya obi ambisa me pesa wo kini amanfo tu amanfo program ye nyi o china ye bese yaba na wo tu amanfo se ye be ya fa hudi a pai ma wo ne no o china so fa hudi be ye be ebe pai amawu ya mpacho kama ni pacho ne de nyame nam prof so aye no me ho aye de dream say
obi ti wo no obeka say ye bisi obi hu asem ni ya me be obi en bisa ma asem me nhia prof da ene na ye mi phase so nsem o ka ye ni na ye nsem a ni nko ana me de ni mpawa amabo so me so ogwelade so ye me nya me peni nim so prof aye de afa so ti honum na wo how dia me so se china bra na nya me be mo oji aba ye de ama wo David Vacho me kasa ojaba na agye so fire ojabe oye fire mpa ene enkonse ne bae no a eto so ne sen na ho se osifaa na ka die papa ya obusu ni ti wo family ka bra me ka se bia chi o somebody yale kra se mi wo sa wo ba won sam na wo ya sensitive ba wo sam masa me ka se bia chiro yi wani free so na menchira wade na koye na ka die enkonse ne bae ka choi no kreni me hu adwiri me kakra na me bo maware ho mpaye ti me bae nyina ye hye mpaye ase nyina maware ho mpaye na me bo na me bo mpaye no na daddy efre me se memra me bo mpaye bi na menjai na o se me bo ba bi ho mpaye okay so bo Bible hu mpaye no kre many oba na tena mfi suni na nse bebre aba na nsan kakra be boso me mienu ni o bom mpaye bi fa wade ho yi wani free so na me kan wasem sonson mu amwate ne ma bi ase nti okire mu mani betwa ase ampa oba ne sese me ne ntam ni ho biem na me dwena oba ne ho kra na oba ne nyi me ho kire se oni papa bi wo ho a ye friend Mr. Odu ampa Mr. Odu e krom ha achie kwa ni bi se sa oni papa no atena in 4 years obi amani oba na atena 7 years oba ne na atena 4 years forget na urade be yi foforo di ama amen what yasa wo ma wakoma kodi ho a wo ma wakoma kodi ho a sometime to come wakoma beti atoye wonim sadia be ya wo be unu se urade kasa oba no wafa ne ho adwene enti wonim se wa ya wo mfomso ebia daachi wo de ne mfomso be refe no enu nti watwe ne ho ayede afi wo enu nti sa wo ka kire sa wa fe ne kura na wo serew enti wonu nimu no watwe no do wonim se wa ya mfomso atia wo na de o ma problem ni nyina ba ya Mr. Oduro se kura Mr. Odu asida na ba na busuafo enti eba ne sa na ama nokure ni ayedin but papa nso kan ni nyina chiri mama o describe o fe bi kura ma said papa Mr. Odu tie pepepe ni pa no fe no pepepe said Mr. Odu tie pepepe na o describe Mr. Odu ntia Mr. Odu nkunu papa panyi kakra wo ye krokrowa wan kra na se no wa ha wan na se eja wo hye space bra se papa we meboa wo se papa we ni dipenso nyina te se papa wo ye tuntum so te se papa eya Mr. Oduro nti na wo de na ye wo sa Mr. Oduro mani sika nti na wo ye wo sa wonderful you wani nti ni nyina mu no omame hu se ehu hia se meba oba ne ho mpaye oba no a meka na sem no me hunu te se de wo ye project kra wan kan kire ate se edan wa ma wa mane bon sem Shade edan wa ma wa mane eno so kra nam so ma wo frɛ no na aka kire nsa enti sankadna no wo ka kire msa wo ye bibi sa enti nka me wo ma jeke se me de betwi dan no osre bon sem ke se ma Jesus OMG hey Lukuji oh Jesus OMG Lukuji Namni gibu ome OMG Namni buru bineme so kase yetua so adebechi adebesa no ba wo nyankopon ani munyam a ewa ha sa me a wo nyankopon ani munyam a ewa ha me pese wutu adefrefo ewa na mpepi ebi se eye tro ebi se eye dro ebi se eye azan me pa to ba wo no ba hyehyɛ ho o ba ka wo yi asem chire bi o ba ka Mr. Odu asem chire bi sa me a wo me ka obi a ho sem antwe bi a wutu se eye nyam na di papa yi ye adwuma ha asem a be kenya ahwefo atwei
enye menkwa na papa ehye menko okay papa na me so aboa my nanf bi ko aboa bichi na enne nkom sha wa hye no ya bia da bia woye ya ye bia ma hu enti bi ni sa na ho bia me ti bia na o se me de ba na nyuma ansana but one mo enti na me ba ya me be bom paye enti minim se na msa o se de o ka se nyankopon be yi di pafofo kwa wo chen be ni sama me no me gini di enti no ye be koso ne adi ho enkomo ne aboso empire that's ye dasi bebre eti wo be ka ya wo ka kire wo se sesi ade wo pese wo wake na ni mu ayedu na wo be se 80 plus but wo pese wo twen enu nti wo hyase na wo kodwan ne gym e wo goodies Power. Can I prophesy? Prophesy. Send be diaba. Miso me diaba ya ochina. Nasa bodu mani gusi re. Nasa bodu mani amaduma. Oda fema rawo. Yesu sini ramfi udo. Wonya bidi wo adinida so. Send be diaba. Miso me diaba ya ochina. Hey, nasa bodu mani gusi re. Nasa bodu mani amaduma. Oda fema rawo. Yesu sini ramfi udo. Ona midini wa adinida. Yeah. Ona midini. Nyamemba enne da edikan wo sunyame bond ahafo ha say you know enne da edikan ya papa prophetic conference no ehyaase na ehyaase no ma nkasa ma ni twese nyama bebre ene koso one opanyi edi nkomo enti me twebe no mabusa na ensem ba ko miensa enkomhye ne tofom no say na osi efa ne efa opanyi mo kwaba yeah me dey na mpacho ne da edikan ya wo ba ojaba enase ana ene first time me dey ba ha me hia ne da Bia. Yo, na wuli adidi a obaye ne den na onyame efa na kwaso a ene okatro. When they use Toyota Carrier. Toyota S ni bi. Basa no are sensitive. Power. Carrier S. Me hu bi da emi ni mekuni me hu bi da wo abrabo yi mu kra me baye me ho na obomidi afre na me pega me nsa Why not be we say afre what is afre eya wudi ya from Ferdinand ana Ferdinand afre ampofu monje ne ba ne free nsam Power. ana bo me ka number because me can number say ya GR say 3718 and you 15 eya no krenso GR 3718 15 na obo ka number no bia no kre ana o kire me say ya hihye akwanhia ama me hey mosa wo shaka nim madwemu na because car no so ka chem say car no me kan for say abon ho obi anto nka je say no kwa me for say bon ho obi en ho to ye ela me wife ho na me twuma de because last year nan ka person ton car one year no mo say hwe car na ebeku na ye nton na wo ton wu ada ye desire wo ton obi anto kopim say ebeku eku wi a na wo yire atwe na wakoton no condemn na yo opani ayi die yamye no kuro ne me hu bi da o mabrabom nti hu adwiri wa adwiri pa se nipa woni ni baabia otimna bodi aba o ka number ka wo si Toyota o kan ni na enwa me hu say I say black but me hu say ni rim no as ye the red painting rim inside no Binya be ma sami kase me ma wakasa wankasa woni papa no obe kasa akasa amade achi ebia na obi tifie na ohwe obe kase eya azan bi ani nti ochia me oni nasem ka ose nana wasoma bebe se wokasa ama wiase afa na nyina ete nsama ekoso e wa asore empo mi pesa wuti omofo obi ha na odwin bebre se eye mekranya no kwa waba ya wani abehu die su omofo kakra wiase
nti mpanyinfo bi bɛni sɛ okusu mu mu a na ɔte ne kankan nti ne sɛ bi biara sɛ ɔmo anɔ nso okusu mu mu na ogu de tuam so asɛ ɔbɛka no so yɛda se ba ne da unim ɔbɔ di o ka se sɔre no sɛn na ho fɛsi yɛ bra na da bɛ na wobetu kwan wobɛkɔ wobɛsɛ wotu kwan ɛhyɛ sɛ na menim sɛ yɛ mia nti ɛkyɛ no ɔpɔnte sɛ ɛyɛ wo asɛm na mɛka no ɛma me yɛmo hye me ɛna mesɔre gyina hɔ no nti mesɔre yɛ no ɛna ebisa sɛ mepɛ akwantu atu anaa ɛna mesɛ mpatwɔ ae na sɛ mewɔ passport na mesɛ ae na sɛ passport no ɛna mesɛ wɔ ha meso weba no mɛboa no ho because mede mgyidie na nam nti mefa mo na busua deɛ nyinaa na ɛbaeɛ ɛyɛ fo opa metumi bi ni nyina mu akyɛw na oje passport no opagya passport no course ro when bie mu oyi first one no say we your first born on 24th November 2014 we say mensa so oba panyi die ni Rebecca mikuta Rebecca passport mu Rebecca ofosu hima boache Abrano wo no 24th November 2014 Nenu ukreni dem de wo no osabo ndin Rebecca ofosu hima ni jinsu no abra oba e wa me kanche ne se ni say na tie ni nkomo to aso yenko nti the second one na ye me de no bo mi din and obo me passport number chere me wo de na maso mu ti me free ne ba panyi dia so maso ne diem Harry wachi ajaman Me ba trampa. wo de nie hwade passport number wo mu nie eye gen 1305400 One grandpa na ya de ne betoto. no but I'm so baby because me a banker all the time Mr. Basenis can me na me nti me passport number everything talk all can am to be kadinati te to so me so bomb me din no bomb be am ye free wey amen sa so mu eya wo yire dia but me twini sesi adodo wa be fo say ye ma kwan Meko! adan wo bia wanu Hono papa din ni hono mo. Ekwa no wo dodo wa be fo so mo maga ni to kwan Beatrice Akufu eya hwan My wife. wo wife no dodo wa be fo say wo nko a wo betimi akwa wo yire wonka ho me be kire wade amo aye no last one no okay say me dey adam dey oba na to me because the last one should be to me and nobody can afi aka wo baketo ane de no akwa no de ne to ho ana wo de ne to ho oba na de ne to ho eya de na de ya akoto ho Harris ya wache ajeman nti anu ni ya na nwa because you need say no be di no yes na ya papa kasa no kasa akonto no wa waka na o ma woto pipa bi ko show ana o kasa amama na se bibi e de chichi bia asale Shade ade na yaji no wosunsun Meko! me ma watu akosuru sei Jesus! na ma hwede e besi wa to fa kosuru sa okay Shade Mama echechire ne passport na chaya go for anything so na papa ka o jidie se erade ba ya ama kontu aye wono wo me di jidie ne bae me di jidie boko enya mama so me ko do adwum nyame adoma cha me bi me email na ma ya frame se me bra me interview enya mama nyame ma se me kasa kasa amade a chifi se me huni se wakoma o bae no ne ma etwegu no ajunsemu eni nti obi pese otu kwan eyi ono so ne passport abefo de akwhye baby ana se ne fiefo baifo atwe o bae afa hudie eya wo dia passport wo so buwa ho me pese otu omo hwe yo mo pese omo so tu kwan fo so what I say so omo so embra na fa hudie nya omo dia se nya so fa hudie be ya odie ka asemba ku mi ni message so man be si man yenu say o hwe free Kumasi Atonsu West Line o won kan Makati Hill dan so man agege last stop o sunya ne penkwase
nkoko akuaju baby a wo bi a wo hwe program yi me ya bo charge man me tell say gidi say won to na mo a unhu awade nu nyam the mechanic say me the fa me security guard am no wadwuma so say on pekwan na mentimi miti papa yi apani ampa me behu papa yi de me hwehwe no aye adwuma ma me menyahu this anede but minim say awade aye awie enti obi a wo no emfa empim akoma nka say eya azabu no moye enya aza me me banka wa wo hwe munim me hwe so mu fi aka say ya gwa chi na de o kan agina so fo tika sese emane nwanwa kasi me ntwa na mo aka me hu de we awade ena say o mame tina say say ne da edikan ya hye dwumadie ase na ye maame ogina me nkyɛn enne onyankopɔn nam nakoa so ekasa kyerɛ no amentwemman no na me ne eni nkomo maame me mo akwa baba Ojaba TV mpacha me Josemini aba mpacha na ompom te sen Yesu adombɔkɔ mpacha enne ebra nyankopɔn nam nakoa so odini eye adwuma no nhyiwa sɛm na enne eba abrabɔ mpacha pesa okasha mpacha enne de me ho adwiri me ye pa efi se ensama nyankopɔn enam nakoa se eka ye ne ensama me akasa ehintamia mini ho hwe na so nyankopɔn nam no so etimi yi sanse mi needi e de a kyerɛ me a me gidi se enne eye da nyankopɔn agye me nkwa na me da nyankopɔn ase na me da prophet nso ase pa nti me pese me ka ema oma ho hwe na se untu anamon a unhu nia how ati se wetu anamon na obehu nia ekoso wa brabo nti obi a ohwe me bia a bibia kire so a onhu nia onye wa brabo mu no untu anamon na onko prophet Ojaba ho na bibia ebeye medamas yesu pe ama monfo se tro aza na enne onyankopɔn kasa wi onam na ko aso Dr. Ojaba ekasa ho ensema o ka ye nyina ma me yegina onyankopɔn ni kanokwe no Mate Presla mpacha emia Prese Jaba mpacha emia Jaba Presla mpacha ya frau Abena mpacha Abena Bowsem. Okay eba mamenya dia bi mana wo dress akafum so Michael. ne dress akafum so Jesus. fum so mpacha ho na ye wo ehwo nana mo wo ne dress akafum so ne dress se bia so sesi My God. wajan ne dress wo baby dress ne se bia so sesi eno no mo de locate nti akoye se wo gina ha but ne dress akafum so ana honhom na ware ne kɔ ho wo kɔ na so wo pɛ so wo ne da wo hyɛ dress na no ne na beda My God. Power. mpacha ensema o kan ebia ni ho a eni ho okay ebi kwa ho no ma me kwa minni nanso ene nyakopɔn nam ne so atimi aka a me a minni sesa anwoma no ekoso na wo fum so na che anka na urade bue chance kase bi dia man because me hu construction ayi bi am se you said Tokora construction anka wo bi wo kwa na ko pesa ofa badwe no oboa no ba sa honhom ne de se wo chance ade ne na wo de wachi ade ne de wachi abesene de watwam from fum so Michael. e de wa besene de wakopie baabi ani se na wo de ne nam baabi ani abontene wo de ne nam baabi ani abontene wo de nam baabi eti chance bi abape no wase no go nti nsama o kan nyina ye nsama eye no kura e wo ma brado nti enye se entuo bi na o twa na eye nsam no kura eye nsam no kura mpacha mama hwade wo kunu a wo ware wo no on ne gina ho wo no oh sister My God. hwa wo kunu no ware wo no gina ho no me ba Power. Power. wo kunu ni nie hwa wa ade bi da ne nsa ade na da ne nsa no me kire wo wo no se omo ya ade bi ano ma tro edin de agum ayese toma wo toma ni bi hwade wo de no eye black ya tro prisberry eno na da ne nsa no hwade wo kunu no eno na da ne nsa me nya abotre na makan toma ne maako kwa akokan Jesus, Michael. hwade wo nsa ade ne ye round
ɛyɛ tɔma ne yɛde ahyehyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo bɛhunu sɛ sunsum na ware ne nenam Power. mekan tɔma ne maako My God. adeɛ n'ani ha but wɔkɔ fie a wɔnkɔ kan Jesus. hwadeɛ 1 black no ɛna mekan 1 2 3 4 Power. masa yɛ wo nsa ne yie 4 5 Hey. 6 7 8 9 10 black ne yɛ 10 afei hwadeɛ wɔn sɛ gold bubom gold no nso mekan Power. 1 2 3 4 5 and the boom Power. tie black ne yɛ 10 gold ne yɛ 5 me kyerɛ wadeɛ bi a yɛ unique wɔ ho me ko sɛ yɛ akase a yɛ sɛ dadeɛ yɛ de atwerɛ love ɛna star yewo sunyane ɛyɛ 2 days prophetic conference na yɛ papa ɛde bae ɛnne na yɛ hyase anne maame ɛnne yɛ hyase na bitimo sɛ me papa ogyina me nsa benkum so ne ho adwiri na nkasa daddy kasa in fact if no junior ampa ele say de bia me hu ye koso me hwɛ the TV doctor o TV so me sia ne da but enne na me be sia no en kwa kasa me but me go junior pa se mo kan nya no ɛyɛ sama ɛyɛ todo na problem pa na me de ba ye no ɛyɛ sɛ me da so da so obi aba me panie na panie no mu no afi ya me se bi se effect no ɛwɔ tibiti so baram so no me ba na se odin sakwa to so am gidi se odin sakwa to so be ko me to friend fa be yiri mi ensa me so abo me din Ebenezer nfa be 3 4 ne so be ko ye Mati Ebenezer hwadeɛ Ebenezer Michael. Ebenezer Mati Ebenezer why no Ebenezer why ya wa monka mo ho bra Ebenezer. Brawanim. Ebenezer monka mo na me mompa ye Michael. eti me masa wo beba baby all of a sudden pram na asamato ye de yesu mo twam Jesus. thank you holy spirit My God. eya wunia da bia nya wo akọ thank Jesus. you jesus I will be come show apa me hunu prophetic gift wona pampe Oh. Erade mfama wate Amen. thank you holy spirit Erade wonche wo Jesus. masa winim Porsche wo kuma se winim Porsche Erade chiw sisi a wate ya kwa na na say me na me ye esen sama hye ho no nyina no kan nyina obi a me kuma se obo ni din obi a enu ata so dem test so oyare a te say o ma message so oyare no baka ke me say obo di nipa na din aka te me aka yare na nipa na yare no aka te me say ewu da no so timi kun kan tam na ma Ebenezer why abeta bi wo school mo abeta wo school mo woni ni ye free ampa woni ni ye free because last time na wo free kuma se kura no ka so be hia wo fie pre you were the same area mu nyina wo the same area to ka che se won hia wo fie pre Assemblies of God yes yes aha wono asam na meka wonya no a ka kire nse kina wo mra ha na yenyi owuo nkonso hye ne kwan Kosenche kra no ka kire se wo yare enra no ka kire se wo yare abaifu a kire but me hunu sa asem ne to na ye wo ya enu nti na urade de asem we soma se ko ka kire better yes a few days to come obekọ hospital but one sansan na chi Jesus. but dem ha abepie no My God. ewo Yesu Kristo de mo Jesus. daddy ameka sa wo kasa ade abechi ade abesanye na mitimi se ne awosiregu enne wo wajiwo enne tese ontense mo ebi da ontibi wo baabi ase doctor ahimfia na wote daddy ensem bai ne na nam na kwa so aka chewa na wo ajiwa tese wo jiwo bi sa ensem me asam bai pote no boss pa tese wo do wo baabi a ende asam bai oka bebre na mu nyinu pa na gese shock me pa one we ko share one boy bi ewo obobo fakwa FC okay na me imagine say me boa no na nya scholarship ewo University of Energy na me kai say on to forms admission forms na on fele you fa copy me na me fa start the process me hunu te se de onipa bi ahia wo na ka kire se nipa ni wudi kom enkom na wone wudie no na ebie door fofo de ama wonim Isaka owobofo akwa wonim Isaka eyede na wonim no oye footballer owo he bofo akwa Bawusem.
Power. What's it say? They try to make admission from university. What try to be admission man? Masa, sa kuano. E wa de ni besi ba bi na da ache obeto ka ama. What that for In fact, a shock of it. They are tossing you. Yakasa, you order soon. I say, we are at the bomb and you may win the if you want to, I am Yasa. To do it, Amen. They say, what the war baba the young market still be up one for food be it's a new concept will for because the will for man for be shepherd for my God. And what would they say? Jesus. What the Sodiet ya what time for? My God. Said ye bay your motion shadow and ya chuma. Amen. And ya chuma. Power. And ya chuma. Power. And ya chuma. Power. Shadia. in fact, young woman, Onyame sha so waji papa nedi onyame engusu anye de on show me pese megidi a waji papa nedi no me pese wutu mwana mo na uka papa me nyama nyame na me so eye e de twa man for se ne be ya ye beji papa nedi onyame e de dwumadi a ya announce ye 2 days prophetic program no ye de e sha ase e wo sunane abonte so sunane ma ye nya ade na moma ye enso mu ye ani yenya ade mu manye nsomu ye onyame de na adom Dr. Ojaba mame onyame de na adom Dr. Ojaba sanne no emaye ntina se enye pensani nkuminya dabi emaye ntina se samme entete di amanfo aka eweye nnewe mo maye ntu amika emba Dr. Ojaba ho baby biara uwo biara so owo kumasi a every Sunday she a doctor ewo kumasi mame me say every Sunday. Me say every Sunday. Me see me papa asha wo som na se ane. Nyemba sasu na wupo de biara. Wo hye mu ewo tachi manchemia. Tachi manchemia. Eho de ebu adwene ntiase so ane. Eho ni pamieni na Nyankopon de ne ye adwuma. Eye Dr. Ojaba ono akasa ne ba action man. Mame. Eho ne ampaya eja. Ane ampaya eja sasu na fie de biara every Friday papa eba Accra Madina ane Madina for mu wade a oye Madina for mu so papa ni mu ye na papa no wo ye Madina for mu so papa ni mu ye ane Madina for mu so ni mu ye yo onya member enti baby biara uwo biara baby me big boss baby biara uwo biara tutu amika na kowo na intention na nyanya me na ko so ye mame haye ndi tro da bi haye nsam futro engu wani haye ndi wisika emfanya hwe onyame adom no wa maso anne wa maso ama papai enti nkomse ye twagu ye mame enti enya wonwa azabe le ti say mame edro ben na papai akwaje edro ben mame de ka hwe me enti wa ye no wo hye wa mame enti ubeje da bi ujindi enti na yesi tutu amika ye biwe mu Nyankopon ayi na ko abaako pe Dr. Ojaba ye nnewe mu ono na ode na ye adwuma ya wo ye sika ya kwonto de menyane di kanka se ye wo keke onyame ma ebrenti ye nimu edinkra menim se ye besan ahia mu biem ye ni a ye di dwumadie ebremu midiya ne nana afia boahema senior menia ne de nana afia boahema junior yakra